Fèm yo, e se mak mdap sorti men, se mak mdap sorti, paske fèm tante Port-au-Prince jan liye men, nepot jan sa e fèm tante Port-au-Prince. Map sorti mak men mba jen si yas nan stasyon an, ma akran men mpre kamyonet epi mpre moto sou moto men, jiska sk denye moto ala gen titan e. Epi denye moto a di li pap ka rive pi deva men baske kanan panan gen dan, paske nek yo fel raska brit men. Kou nan bal avèk personaj ki nan zon yo, bo kom sa ya ki boule ya. E mte avèk yon personaj ansama avèk mwen, ki di kon sa fol antre Etats-Unis jodi an la paske sa pase ye. Li di kan men fol antre Etats-Unis demen matin paske li gen ti moun ni pou l'Algérie derrière. Ni di kon sa an fè out la ansam. Paske li fè m konfians nou kompren. E bi kon men mbala avèk personaj ki titan yo. Gen yon lipe ki di m li gon ti gason kap vin natales. Kon kompren nek sa se nek ling nan li. Kon le ti gason wè avè mbala misè mrile misè apam tou mette misè alez. Paske maka nan manti baske yo men zon kanan, yo men son zon ki man nan gre da, e mpaka toune baske mpe yon paket kop moto. Ou man sam zon men. E kou nan men, yo mteman kom si pala mi se korekteman men, mette mi se alez, mdi mi se yo, tout bagay men, tout sou men, maka bon manti men. Ki so ka fe pou men. Paske li zim yo, wepi devan la, yo fouye moun jisko dan. Ok, e kou nan sa mi se fe pou men, mi se pran zed mwen, mi se pran tout piyes important. Me se, tout diplom si moun, tout bagay men net. Tout bagay mwen net an devaliz mwen men. Yo, mwen pre tout bagay mwen, kon mwen se mette tout net an bakou se mou tol pou mwen, kon mwen pren pantalon uniform mwen. Bon, telman mwen se mette bagay an bakou se an, kouse mwen se fin telman wo, mayo ble marin ki make polis la, mwen se mette lan barad li. Mwen se fouye l sou li, apes al fouye rad mayo l sou li. Yo, evi kou na mwen se ki ta avem nan, li bay tout piyes important, tout bay paspor la, yo avek kob li, kon mwen fè mwen se konfians. Si mak mouri, paske si mwen mba Mike, si mi sa ap sove, mi se sove, m tou fè lon fwa. Ou betou si la ap touyem, kel touyem pi devan, kel fè negyo sènem pi devan, mwen mrezi m tou fè lon fwa. E m bala mi se m di yo, jere fò, men, eksize, men. A, on bon bala mi se, men, takou jen a jen, mi se. Paske on bon base mi se neg ling nan liye, mi se fin mek bagay li yo, an bakou sel, mi se pase kanan pou kont li. Takou avid, e pi mi se fè m pran lot moto, e pi kou nan valiz mwen nan dom avèk rad mwen bagay ki pa important. Men bagay ki important yo, tout bagay an bakou se msye ale. Mba msye devan. Ou kompren? E pi kou nan msye mwen avèk lepe ki avèm nan, nou ne krive sou premye bagay kad la msye. Nou ne yo telman fouye nou, yo valiz mwen tetan ba valiz yo valiz mwen apso ki ne yo fèm netire tout bagay sou men net. Yo ou ele a sim de gen nepot ti bagay sou chek, ti bagay ki maki PNH ndap kaka msye. Neg yo an pil mwen tout se de zam nan men neg yo msye. Sa e premi barikad la wi, e pou na premi barikad la fin fouye, e res barikad ki devan ou bagen bagay, pa e bagay alye avek alye, sa fin pase nan premi, e a res ou bal pase. Non, chak neg a fouye fason pa yo. Chak barikad mas neg yo fouye msye, yo, gon denye kote mte bliye bay patne, mte bay tout bagay important yo, telefon mwen. Mwen telefon mwen an bakou se avèk lot moto mwen e ya. Sou 3e barikad la neg yo fouye misye, yo an bakou se misye. Neg yo telefon mwen avèk telefon lepe ya. E telefon nan sa mwen pala avè nou an. Neg yo di m retire kod telefon nan pou yo wè sa gen sou telefon nan. E ekran telefon mwen, di m retire kod la selman, foto mwen avèk tout uniform tout afiche, mdap tou me li. Yo m just kamofle, m kriye, m trembli, m di m bliye kod la, zam kebe yo pwete nan tek. Neg yo di m retire kod la non mwen chabay sa yo. Kou na bo chas mwen gele se general la ki wè jam ap trembli, yo mwen lage komate men yo general la di a, ba m se telefon ni mese pou la ali mese. A la fe m telman wè neg yo ap frouye m jisko dan, bokseur sou mwen deye moto wa, m tou pa frouye sou mwen anko, parce chak baykat mwen rive, neg yo ap fè m rese tout bay sou mwen. Yo, sou kate m baykat la, neg yo tout gade men kebe nan, même yo avèk bokseur sou mwen, m di mese, yo frouye m deye a deja mese, jere m non mese. Yo neg yo obje fè m pase kate m baykat la men. Bon chos mwen patne mte bay pase ya, vreman yo, mi sa alten mwen pi devan men, mi se pa blou, mi se pa maron, mi se pa tret mwen, mi se pa fe ou sene, mi se pa fe ou fetek mwen. Onek mwen konen mese. Yo, ele mwen ve la kamen men, mwen obje bay mse 5,000 goud mese. Mwen bon kanan banan kaka. E pwede ap fwem nan mapte de bri fom kap fe bri de eraje, yo fom nek yo ap viole de ya. E bay tout mwen map banou la mese. E depi akaye lok, mte de tout sou mèm. Yo, mal fè titan men. Yo, ele mwen ve kabare, tout chauffeur moto kabare yo di yo, ou bal Port-au-Prince, ou pase kanam,
Moute nèg yo tellement kon tête même si même aller m'brale monsieur. Et puis monsieur mal tomber sur toute bail comme ça, ou son bail tête chargé monsieur.